Zdravo, Nedim Ramić ovdje, vaš i naš advokat za auto udese u St. Louisu. Vožnja za Uber može poništiti vaše lično auto osiguranje. To je današnja tema. Vaše auto osiguranje za lično vozilo možda vam ne pruža pokriće za vrijeme korištenja automobila u svrhe Uber vožnje. To je zato što polisa osiguranja ličnih automobila imaju listu izuzeća i često uključuju vožnju za unajmljivanje, driving for hire kao što Amerikanci kažu. Ako vozite za Uber ili Lyft ili slične usluge, provjerite da li vaša polisa pokriva ovu komercijalnu vožnju. Ako je odgovor ne, što je najvjerovatnije slučaj, morat ćete razmotriti kupovinu dopunskog komercijalnog osiguranja automobila, što se za mnoge vozače Ubera zapravo, koji rade samo skraćeno radno vrijeme, možda neće ni isplatiti, znači treba to provjeriti. Uber pruža neku vrstu automatskog osiguranja, ali samo kada je aplikacija uključena, jel? Uber zahtijeva da svi njihovi vozači imaju auto osiguranje i pruža dodatno osiguranje, ali samo dok je aplikacija uključena. Evo kako to funkcionira. Kada se Uber aplikacija isključi, vozač je pokriven sopstvenim osiguranjem auta. Kada je uključena aplikacija Uber, osiguranje od niskog nivoa odgovornosti, znači nešto minimalno, postaje aktivno. Kada se putovanje prihvati i kada gost uđe u automobil, pokreće se veća razina pokrivanja i ostaje aktivna dok putnik ne izađe iz vozila. Znači, prethodno je osiguranje Ubera za vozača nudilo pokriće samo kad je putnik bio u automobilu. Ali kompanija je tada promijenila pravila i znači čim se aplikacija upali, osiguranje njihovo stupa u efekt. Lyft i Uber i neke druge slične kompanije pokazuju da je $1 milion po incidentu pokriće prekomjerne odgovornosti koju određene države zahtijevaju, što znači da oni imaju policu od $1 milion. Police su dizajnirane za rješavanje zahtjeva za odgovornost koje personalno osiguranje vozača ne pokriva. Ali ovaj dio osiguranja neće pokriti materijalnu štetu automobila. Morate se osloniti na svoju polisu ličnog osiguranja za materijalnu štetu vašeg automobila. Iz tog razloga osiguravajuće kuće su nedavno otvorile dodatne opcije pokrivanja posebno za vozače Uber i Lyfta, a koje su dostupne u svih 50 država Amerike. Na kraju, ako želite započeti vožnju za Uber, najbolje je razgovarati sa svojim agentom za osiguranje u vezi sa tom činjenicom. Saznajte da li vam potrebna komercijalna polisa i saznajte treba li vam komercijalna vozačka dozvola, znači zavisi koji automobil vozite za njih, jel? Hvala na gledanju ovoga videa i ako imate bilo kakvih pitanja vezano za auto udese, nazovite nas na 314 352 6800. Hvala i prijatno!